Yayınımızın esas mevzuları. Açlıq tutqan Ruslan Zeytulayev azat etilmesini talap ettiler. Qırımda ona bağışlap dua keçirildi. Bu Ruslan Zeytulayev, Ruslan kardeşimizga sen yarabi, kuch quvvet ber yarabi. Avropa Şurasının Parlament Assambleya prezidenti istifaga ketmesini talap ettiler. Vazifenizni boşaltmaga talap etemiz. Assambleyada yolbaşçılık etmege haqqınız yo'q. Qırım ailesi Türkiye'de o'tkirilgan bala festivalinde iştirak etti. Efirde Zaman studiyada sizlerden men Şevket Amatulayev selamlayım. Ruslan Zeytulaevке azатлық. Дүнияның чешет көшелерінде Русия апсынды ачлық тұтқан сияси мабус Руслан Зейтулаевке қол тұтып акциясы өткерілі. İnsanlar onun resmi ve Zeytulaevке азатлық yazısının resimге çıkıp içtimai ağlarda derçeteler. Zeytulaev'nin FSB 2 yıl evvelsi yaqalap Hizbut Tahrirge alakası bardır deyip 7 yıllık hapis cezasını belgiledi. Prokuratura bunu az korup şikayet berdi. Zeytulaevke 17 yıl hapis cezası belgilenmesini talap etti. Zeytulaev ise ona ve Qırым-Tatarlarga qarşı açılған jinoiy ishlar qapatilmasini talab etib, 21 kun açlıq tuta. Zeytulayev sağ selamet azat etilmesi için Qırımda dua keçirdiler. Allah'ım ya Rabbi, sen ya Rabbi, güçlüsün, kudretlisin, Rahman ve Rahimsin ya Rabbi. Bu Ruslan Zeytulayev, Ruslan kardeşimizga sen ya Rabbi, kuch quvvet ber ya Rabbi. Sen ya Rabbi bu botenlerden tez vakitte kurtulmağa sen ya Rabbi yardımcı ol ya Rabbi. Sen Rabbime sağlık, selametlik ver ya Rabbi. Onun isteklerini yerine getir ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Siyasi mabus Ruslan Zeytulaevke Rus mahkemesi en az 15 yıllık hapis cezasını belgiley bile. Bunu onun korşalayıcılarından biri Emil Kurbedinov bildirdi. Считаю, что минимальный срок это в 15 лет. Men bilesem, elbette yazıq ki, Zeytulaevke en az 15 yıllık hapis cezasını belgilegen hukum çıkarılacaktır. Ruslan başlagan açlığı öz tesirini beri, cemaatçılık bu işke çokça dikkat eti başladı. Bu iş boyunca en kelişken variantlardan biri Ukrayna ve Rusya hakimiyetleri kelişip, Rusya'da tutulgan siyasi mabuslar Ukraynaga qaytarılması. Ukrayna ise öz vatandaşlarının ne yapacağını özü düşünür. 10 günlük hapisten so'n Sedamet Mustafaev azat etildi. Evde onu Soysop ve dostları karşılap aldı. Sedametov azat olunğanı sebebinden bayram yemeği berildi. Aprelinin 13'inde Bakşsarayının işgalci mahkemesi Mustafaevge Siran Saliyev evinde tintuf o'tkirilgan vaqt Sankt-Peterburg'da qanunsuz mitingde iştirak etkeni için 10 günlük hapis cezasını belgiledi. Aprelinin 13'inde Rusya Silahlı Kuvvetleri 8 Qırım Tatarini tutup aldı. 6 tutulgan insanga hapis cezaları ve ikisine para cezası belgilendi. Мында Sedamet'nin evi günde çıkmaktan korkmagan Bakçasaraylı ballar için pilav var. Onun evinde sebepsiz yerde tintuf geçti. Bir sürü satkını aydap getirdiler. Halbuki tek telefon açılsaydı ya da celpname berip çağırtmak mümkün idi. Я и там, да, и здесь как бы делаю дуа. Men emanda, emdamında apiste bulungan kardeşler için dua ettim. Kırım'daki ve bütün ana topraktakiler için. 10 günden ziyade apiste kalganlar için de. Ruslan Zeytulayev için ayrıca. Kardeşlerimiz azat olsun deyip, o 2 haftadan beri açlık tutay. Allah ondan razı olsun deyip, bütün mabislerini korantalarla kavuştursun. 2014 senesi 26 fevral günü provokatsiyalarını mitinginin Rusiya tarafdarları başlagan. Bu haqda Aqtemchaygoz işi boyunca o'tkirilgan 107. mahkeme toplaşuvunda Şahat İbrahim Chegirtma bildirgen. Onun sözlerine göre o mitinginin sonuna kadar olgan ve Aqtemchaygoz tarafından hiçbir çağırılar eşitmegen. Advokat Nikolay Polozov Chaygozga nisbeten hapiste tutup usulu lag'u etilmesini talap etti. Böyle şikayetini o Gaaga mahkemesinin kararında ırk ayrımının bağlı kararına esaslanıp bergen mahkeme ise karşı çıkkan.
Защита считает, что Халқара Гаага махкемесінің қарары ақтемчегоз ішінен бақылы. Қабатланғанлар арасында тек қарымтатарлары. Ләкин белі ке бұл митингте чеші түрлі милет векиллері іштирак етті. Қарымтатарлары олмағанлар Народное ополчение, самооборона тешкіл еттілер. Февраль 26 күні есе провокацияларының себепчілері олдылар. Бұны Сергей Аксенов юл басшылығында олған ополчение векиллері япты. Татары организовывали самооборону Крыма. Европа парламентарийлер Европа Шурасынан парламент ассамблея президенті Педро Аграмунтны Русларнен берабер Суриеге барғаны үшін истифаға йолламаға талап етелер. Депутатлар президент Суриеге Русия етінен берабер барғанны білдіргенден сон топлашуыны тосмен еттілер. Аграмунт вақтынже топлашуыны алып бармақтан четлешті. Президентнің іші бойынша ярын айры топлашу фоткерілежек. Бізім елбасшымыз парламент ассамблея президенті өз ватандашларыны газнен зерлеген инсан янында тұрғаны біздеріні нефрет еті. Шымды о бала күбі аңлатулар япа. Зәрет етмек үшін о рус арби учағынен құлланған. Вазифенізні бошатмаға талап етеміз. Ассамблеяда елбасшылық етмеге аққымыз yok. Ижғал ұлынған Луганск вилаятының территориясында ОБСЕ миссиясының арабасы майынға басып патлады. Америкалы назаретші Эляк олды. Алмания ве Чехия ватандашлары хастаханеге еткізілді. Украинадаки ОБСЕ офисі араба патлағанына бақмадан миссия ішіні Украинада девам етежегіні білдіріп, қабатлы олғанлар месулетлікке желп етілмелеріні талап етті. Хадимымыздың өлімі ве яраланмасына себепчі олған майынны ерлештірген шақыз жезаланмақ керек. Біз өз фалиетімізні Украинада барышық олмағанна қадар девам етежекміз. Украина арбisi Эляк олды екісі яраланды. Рус женкеверлер Украина арбилеріне қаршы 34 кере атеш açқанлар. Женкеверлер Украина аскерлерінің позицияларына гранатомет, бұйық калибрлы пулемет ве БТРлер вастасынен ұжым еткенлер. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав позиції наших військ у районі Троїцького. По захисниках Авдіївки ворог гатив зі 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків, Луганського та Новоселівки 2 вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. Русиялы ерджі Лолитаға Украинаға кіріші училға ясақ етілді. Туневан Сума вилаятынан Канатоп сыңыр кетішінде сыңыр бекчілері оны қанунсыз Қырымны зиярет еткені үшін Москвадан Киевге келген тренден шығарды. Лолита Милявская шығарылған ясақны изатлады. Хасталанған баламы зиярет етіп оламайым, чүнкі мана Украинаға кіріш ясақ етілді. Мен ашымды башқа тренге міндіречеклер бұл эпосы керішіні 2015 сенесі зиярет еткенім үшін. Что делать за посещение Керчи в 2015 году? Субетлешкен вақытта у Керчектен де Қырымны зиярет еткенінде сынырларыны бозғаныны тазықлады. О Украина қануны бозды. Оның үшін там вақытта ona Украинаға кірмеге ясақтыр. Бірқаш саат тренні бекледік. Sonra есе айланып Русия Федерациясына қайтардық. Макрон ве Лепен Франкистанда өткерілген президент сайлауларының екінші турына кечті. Сабық иқтисадият назирі Эммануэль Макронға сайлаушыларының 23.75% рей берділер. Милли фронт фырқа юлбашысы Марин Лепен 21,5% рейіні қазанды. Бөле мәліматына сайлав комиссиясы тарқатты. Tekrar Le Pen'e oy vereceğim. İşsizlik aldı başını gitti. Çocuklarımızın bir geleceği yok. Benimki bir protesto oyu. Ve eminim çok sayıda insan da benimle aynı düşüncede. Her şey çok geç olmadan elimizdeki protesto gücünü kullanmalıyız. Sistemi değişmeye zorlamalıyız. Adayların programlarına son anda göz attım ve muhafazakar aday Filon'un benim görüşlerime daha yakın olduğuna karar verdim. Bana göre Macron sağdan ziyade sola daha eğilimli bir siyasetçi ama açıkçası onun programına da fazla bir itirazım yok. Ben adaylara değil programlarına bakıyorum. İlk turda Filon'a oy verdim ama ikinci turda seçim yapmanın daha da zor olacağı kesin.
Русия үшін тамағымы ерттім, ләкин яшайыш епфен алаша. Кефе сакені ишғал олынған Қырымдаки вазиетінен мемнун олмағанны білдіре. Оның сөздеріне көре коммуналь төлевлері арттырылған ашайыт фияты еп юкселе, иш ерлері есе экселе екен. Қырым Русия тарафындан ишғал етілген вақтында берілген пенсияны юксек кебі көрсе, шымды есе бір шейге етмегенні білдіре. Біз шымды метр корейчун 14 рубле төлемеге мәжбурмыз. Мен дәрейчун 1200 рубле төлейдем. Яни коммуналь масраф фиятлары артама? Эбет, энді артты. Феодосияда эрзақ меселесі не алда? O da pek müşkül. Ya Feodosiyada iş var mı? Bilmeyim. Yok, iş yok. Bizde hiçbir zavod bile açılmadı. Siz ne istiyorsanız. Tek cenk olmasın. Şimdi Rusya'nın kanunlar böyle. Endi Rus kanunlarına göre yaşayımız. Қырым айлесі бала ансамблі Түркияда кечірілген бала күні концертінде іштирак етті. 39-й бала фестивалі бұл сене Невшехир шерінде өткерілді. Анда 22 мемлекеттен тахменен 400 іштиракчы бұйырды. Фестиваль іштиракчылары Киевде көчкенлерінің балалары тақдим етті Қырым татарларына. Бұл байрам 1920 сенеден берлі қайдетілі. Усат қазыр олған соңки хаберімізді дайыма атайрылы олыңыз. Көрішкенже.